ino mwami Edgar Buryahika okuno mukugombe kwate n'obusinge hamwe n'ebyemihondano mu nsomo peace and conflict kandi nakora n'ekitongore ekiri kureberera eshonga ezo twenda kureba erizoba nkomurama gwitu aho ku ensi ningashi okutwakubasa kutebekanisa eminyeto ahabwo murembo guruho ahabwo businge kureba ngo eminyeto yamakingana n'embere ejo bitu naira bana tushobora bingi abo kwandi tureba ntuturo mu nserumu imihondano mingi kandi tukwetaga kurwanirira munongo businge sebo nakwakira wabare kwija ramusi abo kutureba amazina gawe banjure tutandikiraho. Yes, umutebekanisa national kubaha kandi abareba TV West nimbara musya nkuko banyanjura amazina ni Edgar Buryahika Kavindi. Edgar ndiyo omuntu orhokorera yayendegeza entura y'obusinge na munonga turi kurebera omuminyeto kandi ndiyo mwegesa University ya St Joseph Nyamitanga. So omukintu cy'obusinge nicyo kimwe ekyandeta hangu tuganireho na munonga ombona ko buturumu ahi turi kureba ngo ensi yona neyongera kuba ekintu kimwe. Obusinge turugambaho Mwami Vincent obusinge n'ikintu kibasa kwa kirinka abstract toka bukwata mu ngarongo wabureba toka kandi kuko tubantu bushobora twenda tugerageranise nayo kuba butari urebe ngo obusinge tuburebera omuningo nk'ebiri hinaho kushanga bari kurebera obusinge ngaho kushanga ngo tabaho intaro aho intaro zitari birobwo n'obusinge konka itwe nangu twoge ahari icyo turengeho turebe ikintu cy'obusinge kugira ngo nebyo neje mbera eri kuberoho kugira ngo omuntu wena aho ari nahura atebeka no mutuma nahura aine obugwaje kandi nahura ananukira shemerirwe atine byari kwerarikira na munonga ombyebyo ebumwetorire nimpe cyo kureberaho washanga atyo tariho ntaro yes kunka washanga utine murumo no botine businge nataro businge washanga nkombera nkezi turi hagira nko muntu wakuteganisa wetakuza nko mukoti konka watina kuza nko mukota ukana sobta tungayo oburinganiza bushemerire no hatarombera yo businge washanga ngo buri cyo rukora kiri kuhereza okura onanukire omutuma ubwo ntataro businge. So ate tugira ngo tukore kintu kintu tuteho mbera ki na munonga omukutebekanisa eminyeto yitu omukuretaho egentura yo kugira ngo omunyeto nyensa yabo ahibara bemba bari bemba hora bashemerirwe bemba hora ebarukora birukutambura kurungi hate kindi kizaho na munonga ombuturoho ubwensi yone roho negizeho kuba inkense yemwe namanya ense roho netunguka aharurengo rwayiguru kugira ngo ahituri kanko cyo kureberaho ati muzuruzi wakwata ebintu byozubire nka hati na nibwe nebukwetoriye noza kushanga iwo wenka neshi nko mu Uganda umuntu neshinga shanta akurihi tina yibara kubukora rebe sumo yo kwasire rebe bizwaro byozwire rebe inkito rebe studio ituru munkeji ushanga byine ayitu bukora kuko shanga ngo ecyargoko icyo tutworeka ki icyo tworeka ngo nyoho kubaho koriya wabukozere aho kuba naganyirwa umurinyi kugira ngo nabaze kugura strategy nkagita mu sente zanje kuna gitira mu sente zanje oriyo wakuri babagikorire nka Sri Lanka namuhera kutunga indasyo ekiri kuba hari okwenoko kinaka kwate na nekiri kuba aha muntu wena ahwari wageza wayonja kucyotegeza niko kuba kugira ngo hatinka wahumiza
ukashoti nkostami aha cyehubo kugira ngo kekiri kuba ngati nge murumbara ecyaba umuruguru kinaka kino kukunkwataho nyonko muntu rya. I'm now trying to explain globalization kugira ngo nkamizi gorwizi enzura nebasa kuba etagwire ahizobere umurumbara tiyagwa kunga tureba urwizi rurundo rwijura amizi gahe mgijura orumwijura ngoruzi bwongo yongera ahabwe enzura yagwa nkai omurubu hweju. So ekiru twereka ngo ebirukorwa ahantu kanankana nanka aho tari buri omwe. So ekiru twereka ngo hona ituri we are in one smaller village turiyo mwanya gumwe gwa tuhikina munonga kunga rutari kwereba nkaba hikina munonga bano oyo no shana nga kugira ngo our well being depends on some other people okubaje kw'abandi bantu nukomoka abandi no exactly yes kugira ngo natengera uriya abeje nanye ahundi nimba nabaje narwanira nakore bye kureta ho businge aharinye nimba naritira kuba businge kwa bakuri ekyo rukoreka ngo kwenda kushobora no kugira ngo twarebera aha kintu cya nka technology kugira ngo ebintu bironu ba umahanga agahari bine cyango eyicyo rutukora noza kuri abantu bakugira ngo ngo abana basiskire ngo nuremyeto ya hati ngo bakopere by'abazungu nk'icyo kurebera konka oza kuri ngo ekintu nk'ecyo tutakibasa kukirinda nk'abantu ahabwo kuba ense yongera kufunda ntwengera kuba abamwe munonga kugira ngo ecyo rukoreba nk'icyahaye cyahari iraho kuteka ngo ahantu haba hari tarhare kuko nakore cyo kureba cyo rwizi amiza garga buhweju nigiza mu mutakumanya enzura ngo yagwa muri murumbaro rwizi rondwezura ahabwe enzura yagwa kurahari. So nicyo cyumwe ebinte biru kuba umurinka America manya byaba ko muri za muri Europe muri abanko mu Asia omukire kake yinde cyango ebyo kutkoraho itwe nkaba hade cyukucyuru kubaho itwe nkabaha taba tutebekanise kurungi kine either okuchakuhindura umuringo umurungi narishi okuchakuto umuringo mubi kandi nyonko muntu namunongo mitu byo businge ningira buri kintu cyo nekiri kwija kino mugasho tukirebe in a positive way tukirebe omburungi bwacyo nikibasa kuba kwija kintu ekyo okirebe ngo ni kibi konka iwo nko muntu Jesu nise kugira kimwe na bibiri ebu wacega watekateka ngo omulembe gwa kuriya guruguti na guti nyowe nko waha ubwo mulembe ndiho ningwe gaho bintu ki kwasa kumpwera abo kuba twacu basajya ngo ngebe twacu kubyenda it is now impossible ensi nemo konka ebikuburu kwija tubyega tukwata kandi namnonga ahanshonga yitugambaho eyebinyeto ya hati nayo ndira kukisya hihi kituruganiraho nindebera nka hanshonga ya ukwapta kubasha kutebekanisa abana bitu nashi eminyeto ahabwe ibintu bibaye babugana n'ibintu gwero ne hinduka kureba kubasa kujizwarana kurenga gutwara batura ensi erimwe businge ekintu cyo businge nk'ebindi bintu byona ngoko umuntu wenda tura umuntu nakiyega buri kimwe cyo gukora yino kuwakegire no basa kwega ukakega umishomero no basha kwega ukakegera ahabandi no basha kwega ukakega utagenderire ngoko reba we say we learn in three forms to in a informal education then to in a formal to in a non-formal baharon ko rukiko nkaha bambaganira kindi wari umuntu kwa kuzwaraje wakopa kuzwara that is learning so ati tugira ngo nana imyeto twinofutaka kugirebera umubintu ebyo ni bintu ki nashi ebyo twayoreka ebyo twakwasa kwera umukwegesa imyeto yitu ikabasha kuzwarana kurungi omunseji eiturumu erhone tunguka kandi munsi eri kurebwa nke yahihi no gwerabe eri yahari ati nko mu mashomero
twine abarukwatwaho bine kukireba ngo ensata yahika nenshomesa yonka ine kuhinduka ati muzuruzi nibasako bibashomero hati itabashomero kare nimanyango ira akahabaho objective bagira ngo majyango sakoringa ABC akaba murembogo konga bashomera hakuratiro kace ko abo muri za cyene na mukagomwe ibito barabirebire hato bwa hati hizire igenyo curriculum biya nakoreke miringo ebire nyuma ateriho ne bishanguraho cyuma yes hati tugira mu kindi ekiri kubereka ngo imiringo yo kugunjuramu abantu no kubata mu bwenge n'imtwarize nakibyona ine kuhinduka umushomesa yanashomesa ayine kucumanya ngo abana bundi kushomesa hati tubaryabo abayigire obwiro bwabo oho aho mwana ine umushomesa ayine nawo kutandika kwetebekanisa kuzwara murembe oguruho bwa hati akabasa kusomesa je no basa kwatesa umunkeji ushange haro functions izotara kumanya yawe kunko mwana wawe ariyo mu P6 abina kukiza kumanya isumeji atugunwa bwo murembe guto ekiriko kamwe niwo mushemesa ahori uine kwa adjustinga ukazwara umunsero ho hati kugira ngo byo rashomese bibe n'ubumakinga na nabo abayino bega hiziro murembe gwa AI buryo mwaho naguzwa kukira so ekiri kuwereka munaniwe oryo buzunanzi babukwegesa oine kuongera hakuru kwetegereza umurembo guru ubase kwigisa kurungi hatoko ukono kutubente bantu twega formare nkuza nko mu mashomero naki rero tuzaho tugira ngo ko okwega kurabira umaka gitu maybe parenting iyo ko muzire umwana wawe no mushomesota nari no muri cyerota ibyo kumore cyera kinja abamuri twe ticenda kuremera inyuma kugira umwana wanje tayinde kure kitwe mawe akanjira ati manyatata akanjira ati ebi bintu nibazo tibyaje apurike tibyaje twine kubikiriza ngo embera ya ato mukuru Edgar oringoyo nagira ngo okutebekanisize eminyeto okumurama gwitu okutebekanisize eminyeto abwentunguka n'obusingi ebyahati yes hati ntuteko kureka ebyenyuma nteka kwikiza tumanye nkine ebigenzire omubyenyuma tuyiheyo ebirungi tunga tubizweke omurembe oguru hati nko mu bintu byo busingi nimbasa kwejo kugira ngo nkenyuma okotashanga umushiza aryaho narondereza aho mukazi yatora wenyuma konka hati ubona ataka hesumu ataka rebya arabaza bagira batangiye kugitakura cyari kango yabara kupikinga amagezi agayabegaritiro umuntu yabara kuburza just pick the knowledge not the activities kwiha amagezi agabegaritiro umuntu yakora ikintu nanka kamwe kindi nko nkenyuma okoshanga abantu bari kwetaba umyoga yahamwe maybe nkabaye babahisa kamarwa ushanga nibaza nko kutondorana ibitoke ha family zegisire amwe bari kwinga most activities were being done communally baza nko munanga konkat communities tizakiruho konka harakiruho ebintu byingi ebiri kubasa kugita abantu na namagezi gage nyuma gakabasa kwiziramu ecyo kurebera WhatsApp group y'imwine numugikoresa muta ekibinda cyanyu cya saving cyo mukubikiraho sente numugikoresa muta kwaje kwasa kubihayo akarungi akamwaye mutungira umukwegitira umuko activities zanyize nyuma mwe mucuba muhingerana ohiro kugira ngo mwahinga umuntu gumwe mwahinga mwe na murahamwe mukamuganiraho inshonga zanyu mwongera kundana mwongera kumanya ibiri kufobananka mwendera kumanya abana bo kutebekanisa kurunja abana muganiraho byo kubombeka hati tumwaci basa kwingirana gushanga umuhinga mwe na murahamwe
ngwene hati ibindi bintu bikwasa kubaita mwahikana hihi ningabi hata umurembo gwawe gwa WhatsApp kunka the knowledge that was being shared can be picked from there mudase kubihayo kunyuma hati mubitaha murebe hati WhatsApp yitu oyo kugira ngo ntubika maybe ntuganiraho niyo murumo WhatsApp yo murumo oyo kugira ngo tuganiraho ibiti byo murumo bya TV West tukaganira tukanywana tukamanya inshongeza kwasa kongera kutombeka nk'abakozi ba TV. So the knowledge has been picked from each activity yenyuma yo activity kabaho tekira applique turyo munsi ndizo konka iki cyabe koreswa kuretaho mabana cyo mwihayo mwakita umurembo gu cyarwana mukurungi tureba ahanshonga ya role modeling kuba ibyo kureberaho ati nomanya mwa Vincent tarho muringo murungi ngo kwegesa ngo kurebera kubico kureberaho obwiro bwinja abantu nibega kurugera okwegomba kurugera okopa ngokwe so uyo washanga no creating a society ahi ebyo kureberaho ebirungi biriho n'ibicendera cyo cyane ngo toroho no tebekanisa imyeto yitu byo cyane ngo cyo roho no ukora cyo cyongera kusisa gukora tutahembera itarabonera ombero byo misho hati no bakoreka ngo ndrasa kumera kubuza timpereza abantu nk'ikumi abo mucyanga cyanyu abo rukwegomba ngobe omicwe omutwareza yabo nabasa kusitamaho otegana subwe nabasa kusitamaho otere toki yorebo kugashiba ocho wamure juro wabuza unkasha nguze sente zananka kwanwa yazibiri umuntu obe no hishiti nisoje kandi ngwemye mu bintu byenda byaremere byagize at least nyenda mbeka nanga ngo kiza kuzomba bakiza kureba bwino ye ni waza kuzomba records ushanga atabacho then atikiza kiba was usanga onizo nagira ngo nanka uko yakikozire yabaje abo nkita kukikora nanka kuba muhire contract yo gukora urubuto rwa yihamwe itungo nanka kuyazanira sente ziti noho bwiga yabwihire ecyo rukoreka ngo niwe wakopa ibiro no omuntu wo kwegomba ibyamukiza hari kaze bitari burungi ecyo kikongera kushobora ngo ubwo umuntu ubwo munyeto nasho ubwo umuntu wakopa oro no musisira obusinje bw'inyensia nasi nyensi yero no yombeka terize kuba nungi so being a bad example yes no bano yita no bano yombeka kusinje yes no ha usinje ahabo kuba imbere yero no taho nitakwatagana no businje then twara nakurikira hakintu cha parenting ureba ngo maka no rumiki urumurukoresa mwana muganira washanga kugira ngo iwokiye obwiro bwingi oturorye mu kuyomba iwo bwiro bwingi niyo bano no gambura nabandi obwo no korebyo mwana aho nakureba ubwo umuntu muto ahariwe ariho nakureba kandi ubwo ariho nakureba ariho natekanye kangu necya butosha umuntu kugera ata kugambura mutahi wawe wataho TV nkeje ubwo mwana byo roho numureka nibyo biha twantu tugura nkaza toys ushanga waza kuzara kana kakozo ibyo kubanza kagurira nibishani nakabyembundu za toys zembundu hatogo mwana wawe no yerekera no taho akabonera kugira ngo umwana wo muza wo mu Rwanda narishi there is pride umukoresa amasasi umukurwana so meaning you are not instilling instincts umwana ezo kumwereka ngo no habasa kubaho okuturana atari okushishashega maboko y'imbundi ne kushishashagama kunkano basa kumwori hari ibindi bakwasa kumwerekeraho kugira ngo yari impande ti yakubaho
abantu base kuturana babase kuzana hamwe babase kuganira hataruho ebintu nk'ebyo so ebintu mwe ahabi kubasa kuturetera eminyeto yitu abana bitu babasa kuzwana kurungi umunyensya eyobusingi kugira ngo itwe kunuya tuteho okubatebekana okubarebera hari nomanya umwe mbajyangu yihanura hano rwararebere abana yes abana umwe tine kibarebere ukizi turumba tine kibarebere so itwe mu kuganira nabo mu interactinga nabo twine kumantuboreka ebyo turukubegesa ebyo birungi narishi turukubateraho muhanda ogura abaretere bahika aha stage ibarashanje nyensa yabo yababera eyobusingi ahabo kuba obusinge buri omwe hari nubwa rwanira akani buri omwe nchakwetenga buri omwe nchasime kwa nareha ngo yakorera so ngoko nayorekire obusinge kiruva cyo no mustakachi kwata takachireba but yes konka nekintu ninjo obusinge ntu feeling bwa yes no huraute kuna no hurote bekine uhuroshemerirwe uhura oyino kunanuka ombyo rukora kugira ngo nande woni ntaho wanje nankeji bacharwa Buganda shahibire za 4 mu town ntakara ngenda ninaramino bakari nyeganye kibara cyarambe ho muhanda sime kutahumuka ndikumanya ngo umuhanda gurikiriya n'amountino aranteganese abo kubona nabo kusanga biho businye kuna nakora ikiri bakarita into those acts of violence mbabarigiro issues za obutabaho mirumo unemployment enshonga zo koresa ebitokoza bwongo omenyeto n'enshonga n'izindi kezo okay deka tubanze twaza akahumuro kace akahumuro akantu zakargambo hanyuma kantu kace munonga bizagaruka tweyongereyo no muramagwitu go mwabazyo mu studio twinemo mwami Edgar Buryahika ubwo mu kugomba yo businge hamwe n'imihondano peace and conflict so tureno tureba ekiro kumanyisa obusinge ko kuyagamba nkati sirient kimangu tuburiyo konkemende minyi na nahi burundu bantu kutwara for granted so you feel it most bwaheza kurgaho katugarike program n'enshonga bizo twagaruka program n'enshonga yizoba omwabaziyogo bito mu studio Vincent Mujurs Edgar Buryahika tumwine hanuya biro tuganira ko hakwasa kuba entebekanusa yo kutebekanusa zeminyeto obusinge oburukuza kubaho n'inchakare abo ko kuyagamba kugira ngo embera irukubereho neberi embera kugira ngo obusinge nubasa kubona ingabo bure kurigirira abantu batebekanisibwe bata Eric osheno oshobora twembwa mu yes we baramutebekanisa kandi n'abareba TV West nyongera ko basimu ati ko kuniza ninkoreka tuine kuchumanya bona ba stakeholder abari yo mu kintu eki omunyeto omuzire omwebembezi omwegesa ene community leader akirebe ngo ensaiturumu nensi erikuyongera kuba emwe nasiku one global village kugira ngo twena ahituru kwerebera twerebere kabari hi abahikine kumwe munonga ekiri koreka ngo
buri kiri kuba hano mutahi wanje kibe nikisha nke kiri kuba ha muntu owahinanye uri undi hihi kugira ngo n'abandi ho nintebekanisa eke yanjye mbe nimanya ngo ebeho nibishapinga eke yanjye tubar baranwa ababa harubaje abunkureba kungana n'umuntu uri Amerika n'umuntu ari Russia nawe aryo muri yabo abaho nubatebekanisa obanje nibo baniba banje abandi hi nabo mbe nimbabara nkabari hi ngabine cyango ecyo yano bakora umukombeka umwana wanje kugira ngo influence yaha yebinte biturukira nke byahari techu tubyakiri byahari kureka tugirebe nkebi nko muntu nashinga abantu abaturi hihi munonga so ari tukeza kwantu ataho endebe y'ikintu umuringo ubu neza kutwera kutebekanisa kurungi imyeto yitu ekindi abaryo myuga yo kutebekanisa imyeto yeje tugareke tukirebe kugira ngo ensi ahe koma kutunguka nasi koma kuhinduka hari ibintu bimwe turi guteka kwiza kutwara umisho kandi hari ibindi turi guteka kwiza kunaga nyuma so nimwe muri gebyo for instance culture nashi emitura yitu y'abantu hinebyo biri kwiza kuragara tukagira ngo nkati numanya abanyankore bakabagira bati yes kache kirungi yes konka ense okwerho ne yongera kubemwe kandi turukurebe byakuri ibintu biteka kuragara kandi ngwe ngo tukirebere aha abantu abahari munonga ate tware cyo kurebera uko mbanyankore tukaba tutagira okwanjura ku abujini tukaba kutaba konka ubwa hati ombaga y'umwiki eyamani no kuhanjura nangana bamwe batankiye gukora ombaga okucaza okutayisa omushija umuringo ugo so ekindi nyenda kucyorekera kugira ngo ibintu ibyahari nasi emnane mtwarize yitu emtwarize emwe ne ba drop nashintu tugereka tugere yitu ha picking konka ekikuru munonga ni omutwarize nasi mbituru kupikinga ntugendera kwika hariki ecyama munonga nagenderwa narishi ebyo bitwa droppinga bitwareka bukaba bigira mu gashoki kugira ngo ecyamani twiheyo mu gashogwe ubwabe gubayo tugutware omisho abira bakaba batera ingoma kwetana kumanyisa nawo hiza haza ho murembe gwaza radio haza ho amasumu nawo garache ko so ureba ngo ensinete ka kugira leta necha kugira byanaga ibyazo so tutera ingoma kumanyisana rero twago tukazahabya za radio codes naki actually bakabatera amasumu agana then haza hebe kurebe nkebera ngo za radio naki so konka twaguma tugiye twanaga icyabe kibacho cyukuka ko kuri ngo message mampango no kutwakubasa kwisya obutumwa ayikwena ngubuhike so omuremba to gwazaho oguruho ntubasa gukoresa still kwisya obutumwa obwo abantu bitu emtwarize yitu y'abanyankore kera be yabire ukora ikintu kananka na hecho kujya ngo bakaba baza kumukinga bahinga hamwe baza nk'imyuga nko kurisa abarisa 20 ushangana barisa families nkishatu ziri kurisa mu rugo rumwe shanga muri zo mu rugo rumwe ushanga arhembera nkejo so oyihiraho kugira ngo ubona bayitaba umukurisa hamwe hakahagira ibindi bintu ibyakorwa bongera kunyweza umukago bongera kutebekanisa kurunja abana babo bongera kuzana kugira ngo umwana wanje karaba ari munafu yagenda nanko umwana wo muri so wakuye kumanya kurisa je uwanje munafu ayegera hariyoria so tutwera hwerana twega so iwe hati ejentura karabe yarigireho hati ntura eroho eri kureta abantu bahikana neya entureho no kushanga mwine nkebina bya mugongo bya cyarume binke byo kubika sente ningo shanga mwine
nk'ebina bya kanisa ninga kereziya ninga muzigiti so imwat ebina bya muzigiti oyo kugira ngo mwahika umwe mwaza kushaba hamwe nice kinde kimwakora ngo kuba bakora ohiro kulisa baje binde baganyirwamo hati wo ihiro kugira ngo mwaza ahakushaba hamwe niki ekimwayongera ahariyecho namunonga omukutebekana sabo abato kubatebekaniza intunguka eroho nebaho abo kuba intunguka kero kwiza mantunguka nayo webaho they say mbagira ngo development is bad and good intunguka ni inungi kandi nimbi nanone mushonga zo businya bakwiza bagira ngo ngati ntwenda kushora uruguto ntwenda kurya tukaruta kashaye baturamo bina kufurukurgaho ushanga abantu nbayomba ngo batubinga ngo bavuba niyo tuba compensatinga ikintu ntunguka neta kugira abateganizo kunga kere kwiza ogitubikanise ogimanyira ngo ntunguka yiza nyine kusetinga umutwe gwanjye nyine kwetebekaniza kurungi kugira ngo ndajakire ntagira ukuteganisibwa ukwanzaho psychologically and physically nakorekere ikindi kugira ngo ensi tuyiremo iyo cyo kuteka ngo tukiro kwataho indeed kwinaho amani mingi munonga chikwata munonga bayano barwana muri Syria habene barwana muri Ukraine wabuza baza NGO abamwe mbaza kugambira ngo twakine sente ngo bafandazi babuzire ngo ahabwo rutarorubire Syria you see atikima orutaro rwa Syria bafanda barga nabanda bishomero abo mani impero wanje babura school fees ushanga mwana wanje ati yabura school fees ahabwo rutarwankaye wa Syria for instance obabo corona Black Sea kuri ibintu bikacinga yes amashutana n'ibindi bintu nkengano byabura abaye bariyano bakora business mbamecabire amashita gaenda kubura gahika sente nyingi imwe binte byo kozesa byabura kuko bitacizo and you would wonder miles and miles kubwa kuzayo nga ibintu bikabura twaza forgetting so true kugira ngo ibicweke bimwe ikikubikwataho nkiteganisa abantu even very far atakumanya no kumanya yes abo kuba ensi konka atnore ekyo obwira kikakitabaho kudakwe barwana kuri umuntu wo mu cyaro cyabe cyo muteganza ni kaparafini yonga ahasigara abira bakabushanga nibejwa rankempu abandi akozwara bitoma byabo abandi bokore ibintu nk'ebyo konka cyashitacibasika kubaho bwahati abo yango ensi yagire arevendiso ekitwa kubasa kureka no kugira ngo twabana tukopa takora copy and paste kugira ngo kuwachi hayo ubene ko wachita esi ko kuyabiremwe ekindarebo wananka tinyine kukihayo horsa muri ecyamanu munonga nsigaza amagezi mbeni manyangu ekinaki hayo ahabwe nshunge gineki inombeza kwani nshobora namureka ngo ntubaturiyo mutureba nk'abazungu bazwire nko buntu shoti babazwire nkabusha konka ukiza kwetegereza ureba ngo babazungu okuzwara ubuntu bo light bani bahunga umushana abo bazwara ahabwa weather kuba ubutabanungi abo kwana bo mu inda yawo babefubikire ngabakika akika kunuya ahabwa umushana ko baguriye ushanga isaziro buntu mureba yorumu konka hati iwokiza gukora copy and paste iyo hayo kuko kwenda kuba umurembe gito umuzungu wese nazo waraka ni mana ko muzungu hati yoki hayo nyoyesha robuntu obwe konka kandi hati kiba kibi yes abo kubiye no chikorro mu context ndi bitari exactly so umukuru Edward Edgar turiyo tugena tuzakwendera abakire normally time is our greatest challenge so jero kuwasibura bagumena batureba yes abareba TV West cyo kubanda ni Sima TV West okutereza platform kugira ngo tuganire aha bintu byo businge na nomnonga
mu kutebekanisa eminyeto tugitebekanisa yonga bit na no kwizusya ababuru kwatwaho ashonga zo kugunjura eminyeto egi kugira ngo tucumanye ngo ensi eriho netambura a speed ya mani ensi eriho nekorakwana juba nito mbitira ibintu tukora twine mufuta mu speed tukabasa kugira ngo twazwana kurungi omunseji eriho netunguka twakopa ebyo ebirukurebwa nk'ebirungi twayiha amageza ago agukweba nk'amarungi twagajweka umuryebyo ebiriho nibiza n'entunguka yensi ebintu nka technology tureba ngo twabasa kukoresha how do we use technology wasa kuzwana omunture omunsi eiturumu yabasa kugira obusinge tureba ngo cultures ni bintu ki ebyo muntura y'abantu ebitwakubasa kopa tukareta tukajweka ombitu byaha no turarebe nkabazo mu murembe gutari gwitu nazo omuture tari yitu konka ejemiture eitwareta ibaine basa ku zwana kurungi erikwiha amakurago aguturikwenda kubasa kuturana kurungi otherwise entunguka eriho kandi entunguka ntega kugizwana ukira tukagizwana rero emyeto yitu nayensa yitu tukabasa kugira ubusingi. Okay, yabari mnonga Edgar kandi ni wana tureba babari mnonga nkaburijo shahe muksa shahe muri ndakiga 50 tuba turi mu nshonga izo banamana hati turiyo ndagarukira aho kwenda kutebekana zagacencuire agashaye ibire nkaburijo bitu nyenda kusima kandi uko yona turi let's work together for peace ako usinge ni chikuru by the one platform eri kuretera ibindi byona byabahoje baheza kubura ati notanga kuchimango nubu kuri mnonga banyuma y'ibindi byona kutandika kurema korwa uko hatarusinge babarerega kuba nitwe kandi umugaruke uyongereraho igize ibindi tujire tubasiburaha murare kunci